a tātou tāpua i atu rea tua nei Taeao, tua te mā, e alo ma le ngang pa ia, vi ia lava o ia e whaavavau lava. Ua e maualungaro nā alofa sisi ese ua e alawhai mai le nei Taeao, tātou au lia mai le nei aso fau e alairo nā alofa o na ufiafia lea o te whaafeiloa i atu i le taitai o le tātou ngā luenga au au, sunga Pastor Willie, a le ainga, a te leo sui o komiti au au, au whainga ruenga pa ia le atua i tō whinga ese, te mā mauti nā mātutua, a inga te itasi o nu o le atua le nei Taeao, te fia o te o whaalofa, whaafeiloa i atu suafa man mā lolo tātou o li o Jesu Keriso, tā alofa lava, fia foi o te o whaalofa atu, i ma malu o se o tunu pele o sa mo umwhai o na tātou whai tāpua inga whaatasi, i lea Taeao, ma lea fiafi, te fia o te whaafeiloa i atu, i ma malu o sa moa, o lea tātou vivi i lea tua, e ala i le vi inga ua saunia e le Aufaipese. Taeao.
lo nei Taeao ua iai se mau mai le fiong pa ia le atua e whaamarosia i fo i tātou ma taitaina i tātou i le nei aso i ao le whiangai tātou ma whaitauina o le fiong pa ia le atua la ulia ma whaaloalo le apunou mai lo wao o le au saunia le talo lo mātou tamae o i le langi e vi ia lava laua fio i le nei Taeao ao malei fua mai lo nui whanunga le lei o le nei aso fau. O lo walofa ma lo wanga le lei sa e pui pui ma e Leoleo. Sa whapea o na iai le ao lau fio a o tō whawhalo nui le poana po. O le nei Taeao e vi ia ma vi ia i pea oe lo mātou atua whaftai lau Leoleonga, whaftai lau pui puinga ma lau taitainga i lo nui le poana po. Ua mwhai ai o na mātou ala whai ma ni Taeao. Mātou whaitauina o lau a whiong pa ia. Se mau, se upu e taitaina i mātou le ni Taeao. E whaamarosia i mātou le nei aso. O le mana o lua ngang pa ia. Whaalau i tele le tāu o lau a whiong. Sosoani mai lau au auna le ni Taeao. Whamtalaina o lau. Na o Yesu ua ole matatalo atua ine. Amen. O le mau e maua mai ai le au tū mo i tātou i le nei Taeao, lo maua le tātou Leoleo Taeao. Tusa la apostolo Paulo le Kalesia Filipi. Filipi alo mtau po e whālo na whai po suma tolu. Mnatu o se mau e maasani ai le nuu o le atua. Ai o te toi whaitawina le nei Taeao mo i tātou. Filipi alam tau po e whā, fai pa suma tolu, o te mawhaia mea umalawa, i le wha maaro si mai o ke riso i a te au. O le tau tinonga la apostolo Paulo, a o iai ma tau tua ai i le ngaluenga le atua, a wale ave ina o le finangalo le atua, le tala ina o le upumoni a Yesu ke riso, se tasi nei o na tau tinonga na tau tino ai matusi atua i le Kalesia Filipi. Fai mai la apostolo Paulo o te mawhaia mea umalawa i le whaamalosi mai o ke riso i a te au. Ua le whaapea mai la apostolo Paulo tātou te mawhaia pe tau te mawhaia. Ai ua tau tino lava la apostolo Paulo i a te ia lava ia mai e na te mawhaia o te mawhaia mea umalawa. I le whaamalosi mai o ke riso i a te au. Paulo lava lea. Te manatu ua ma vae le au na o Paulo po le apostolo Paulo. Le au na le atua na ui mai ti ngā mawhatia a wale aveng o le upua le atua ma le tala ina o le finangalo le atua. Ai o oe mau le nei Taeao. E mawhai ona e whaapea ifo le nei Taeao mo whaapea ifo i le nei Taeao. O te mawhaia fo i mea, e pei o Paulo mea umalava. O na o le whaamalosi mai o ke riso i a te au. Ua le o ni mea se tasi, pe lua, pe tolu, pe wha, pe lima. Ai whai mai apostolo, o mea umalava. O lona winga a o ui mai le apostolo Paulo i whita, ma whainga tā o ngā luenga le atua. Le tala ina o le whina ngalo i Jesu Keriso. Sa i foi vanu a e maunga. Sa whātia i lunga le ala, pa ngātia i lunga le vasa. E iei te mina fia i na oli le apostolo. A whai mai le apostolo Paul. Na ia mawhaia ia mea umalawa. E te mai tau whai upa sfuma lua. Lunga i whai upa sfuma tolu. Whai mai whai talanga le apostolo. Ua o ilo le mativa. Ua o ilo fo i le mau oa. O ia mea uma o te iai, ma mea uma e o ia te au. Ua o ina ia u ia uma ona ma ufia ai, ia whaulai mai mea, ma ia onga mea. O mea ia sa ui e apostolo Paulo. A whai mai le whai pa sumar tolu lea, whai mai apostolo, na ia ma whaia mea uma lava ia. Poa mea uma ina ui ai. Na ia ma whaia, o na ore wha maa losi mai o ke riso ia te ia. E wha pēnā o e maa ule a inga o rea tua ni Taeao. A o e iai ringa luenga le atua. A o iai lau au nanga
I le atua malau au nanga i le atua. E le tau mate te ui vanu ma ti ngā. E i te me te langona i le mawhatia. Ai a ona wha malo sia o Iesu Keriso. E le tau mate te manu malo. Ma e te mawhai ai mea uma ia. Ai o le ki o lo mawhai o mea uma ia. E te maua i le whai unga na whai upu. I le wha malosi mai o Keriso ia te oe mau. Whai mai rora au tūru Taeao nei, o wha au tūina, Leoleo Taeao nei. O te mawhaia mea umarawa, i le wha marosi mai o Keriso ia tea. O le au tūna o tato Leoleo Taeao nei. O rona winga le kare sia po le nu o le atua, e mafua o na mawhaia mea uma. Po o a vanu o a mea tātou te ui ai. O a mawhatianga, o a puapuanga, o a mea o mai a te i tātou, a o tātou au nei le atua. E tātou te mawhaia mea umaia. Ona o Keriso lea e whamalosi mai tea. Ia te oe ma. O nana winga o le ki o lo mawhaia mea uma. O le iai le o Keriso ia te oe. Pe soifua Keriso i lo o langa mlo o langa. E mawhaia i o na whamalosia i tā ua. E le mawhai so tā malosi. E le mawhai so tā poto, so tā tamai. E taluai o Keriso lea ua soifua ia te oe ma. E mawhai ai o na whaamalosia i tātou. Rona winga. E le mawhai o na whaamalosia i tātou. I la tātou au nanga. Pe a le soifua Keriso i a te oe maa. Le mori mau ai ma tau tino i lava la apostolo Paulo le karatia alo mta upe lua alo whaipe lua spun. Whai mai whamatalanga la apostolo Paulo. Ua whaasa tau roina whaatasi ma uma Keriso. Ua leo toe ola hau Paulo lea. A o Keriso o ola i tonu i a Paulo. Le mafuai o na maua e Paulo le whamalosi lea mai a Keriso. E na te mawhai ei mea uma ia sa ui mai ai. I nga luenga lea tua. E whapena se whi au mo i tātou i le nei Taeao. Ia e mauti noa ma ia o i loa le lei. O lo o soifua Keriso. Ma lo whaapea o na tātou sa vavali whaatasi ma Keriso i aso uma. E le tau mateina. E le aise mea tāte le mawhaia. E tā te mawhaia mea uma, pe ai maunga, pe i fo i vanu, pe te awhatia, pe te puapuangatia, tā luai o lea ua e talia ina Iesu, ma soifua Keriso i to tonu ia te oe ma. E tā te maua ai le whaamalosi a wale mea moni lava ia, e le mawhai o le whaamalosi Keriso ia i tā ua, pe a whai, e tā te le talia ina Iesu, Keriso, e soifua i to tonu ia te oe ma, pe o le tau tino ngara apostolo Paulo. Mai, ua whaasata roina whaatasi lau ma Keriso. E le o toe soifua, po e le toe ola Paulo. A o Keriso, o lo soifua i tonu ia Paulo. Wha mai rei o la apostolo Paulo. O le ola nei fo i o te ola i tino. O te ola i lava i whaatua tua ia Iesu Keriso. Whaatua tua le ia Iesu Keriso, le e whaamalosia o ia Paulo. E na te maua le man malo. Le a inga o le atua ni Taeao. O le upuna le atua mo i tātou. Pe lava no whai atu o se maua maasani ai, ua lau vivilu ai no o le atua. A o le mana onga whi au Taeao nei. Ia soifua Keriso i to tonu ia ti tātou. E mawhai ai e Keriso, po Iesu, o na whaamalosia i tāua. I lau au nanga ma lau au nanga, mo le atua. O anga luenga whai o le nei aso. Le urfale ma le urfafu. O a mea uma tātou te au nei le atua i le nei aso maso tu toira tā au nanga i le atua. A o soifua Iesu Keriso o tātou olang. O ia, e whaamalosia i tātou te mawhai ei mea uma. Mai ua tuai le manuia i le ola o saunia Iesu Keriso. O le upuna le atua mo i tātou nei Taeao. Suafa Iesu. Amen. O le au whaiuina tātou. Sauni ngā rotu nei Taeao i le talo. Lo ma atu tamae o le langi. Ia vi ia lava lau a fio mo lau upule nei Taeao whaafitai le whaasoa mai. O au a fio pa ia e whaamarosia i mātou. I nei o mātou i loa o e lava lo mātou a li whaola. E te whaamarosia o mātou tangata. E mātou te mawhai ei mea uma. E lo mātou mālosi, lo mātou poto. A le se ino ma oe lo mātou ori. Mātou te le mawhai se mea.
o a por kalame o fuafuanga lo nu. E whianga iai mga luenga le nei aso. Ia iai le alofa o la ufio. Taita ina i mātou le nei aso. Se ia whaiwina le nei aso ina upo. Maua lunga le vi inga o la ufio. Whamanuia i la hua una taita. Launga luenga o ao le nei. Lau whanau o lo au auna. Ma tausia ina lau umon. Ia au whamanuianga i le nei aso. Se watu nuk pele o Samoa le nei aso. Ia au whamanuianga. Whamangalo i mātou o lau whana. O na o Yesu Keriso ua ole matatalo atuine. Amen.